Шартланғаннан сон кесөзі Русия Незареті алтында чалышқаны Қмеждет махкемесінде Қырым татары милли межлесі рейсінің муавины Ахтем Чийгоз екенлейджен ұтқуыле чықышта бұлынды. Bundan son mahkeme müşavere odasına geçip hüküm çıkarıp konunu belgeleyecek. Deyadleyeci Nikolay Polozov. Yakında imaye 6 saat devamında tahqiqat ve mahkeme tarafından etilgen hatalarını tafsilatlı şekilde aydınlatkan edi. Bunun ele taraflarının bergen delillerini talil etti. Polozov'un degeni gibi kaba delillerde degildi. Zan, fikir ve siyasi menfaat üzerinde kurula. Hatırlatam, Ahtem Chiygoz'ны işgalci hakimiyet Qırım Tatar parlamenti yanında 2014 senesi fevral 26-sında mitingini azarlanğanında qabatlay. Это обусловлено тем, что после нашего процесса... Кетешетіміздан сон qabatlaf tarafı bütün delillerini getirip olamay. Olarının şartları, zarar görgenleri ketişatqa kelmege istemey. Чийгоз fevral 26-sı boyunca takip etilgen balalarını oz boynunda çıkara. Мы живем в таком... Biz öyle saçmalıkta yaşaymaz ki. Yani netice endi bellidir. Galiba. Скорее всего...